İştesizmi? Rüstem bu nişik kalıpka hazırlanı. Siz hazır mı? Әти білән мұнша кіргенде, әти менің шықты жырлатты да жіберді. И мұншадан жырлай башладым мен. Мұншада ашылды тауыш. Мұншада ашылды тауыш. Мәктепке машина білән йөрейм мен. Мәктепке сен машина білән йөрейді? Менә ул ярамый. Мәктепке машина белән йөрергә ярамый. Һәм бүгенгесе йөри торган машина минем 17нче машина. Тәгәри тормыш арбасы язмышының юлларыннан урапты тамы дилбәгәмне төшермим улларымнан. Birinci kanalga barıp Polişilistada jılap qayttım Yakulovичка. Әйе, шо? Сәхнәгә чыгып җырлый башлагач, сәхнәдә ул үзе дә бигәйеп китә сыман. Рөстәм Насыбуллин бүген Калепнең кунагы. Рөстәм, хуш килдең. Хәерле көннәр. Рөстәм Насыбуллин. Бу җырчыны истә калдырмый мөмкин түгел. Тавышы йөрәккә басылып кала. Рөстәм халыкара бәйгеләр лауреаты да. Хәзерге вакытта Казан филармониясе солисты. Гаиләгездә сездән башка тагын кем җырлый? Сирәктегез кемнән күчкән дип уйлыйсыз? Бу сорауны миңа бик күп бирәләр. Бу сорауга җавап шундый инде. Минем гаиләмдә җырчылар да, биючеләр дә якын тирәдә юк. Алайса бөтен сәләт сиңа бирелгән алайса. Иҗат ягы. Бәлки дә. Бөтен нәселдән җыелып, чөнки мондый тавышны чыгарыр өчен. Ничек инде бер кемдә дә юкмы? Юк, юк. Но әйтә инде, бабаң ди, бабайны мин күрмәдем. Исән вакытында шуңа күрә җырлый, мәҗлесләрдә җырлый дип. Ну, мин аны әлбәттә үзем белмәгәч, видео язмалар булмагач, әйтә алмыйм. Ничек җырлаганын күрмәгәч. Син кайчан җырлый башладың үзең? Сине балалар бакчасында җырлаталар идеме? Балалар бакчасында мин Шалда йөрдем, Шалда тудым үзем. Аннары без күчеп кайтып киттек Норлат районы Кизләр дигән авылга. Шуннан соң инде мин мәктәпкә беренче сыйныфка бардым, авыл мәктәбенә. Әти белән мунча кергәндә, әти мине чыкты җырлатты да җибәрде. И мунчадан җырлый башладым мин. Мунчада ашылды тавыш. Мунчада ашылды тавыш. Мин Рөстәмнең, мин белә идем, андай җырчы бар икән, әмма мин бер концертта утырганда ишеттем "Саумы кояш" дигән җырны. Аны Рөстәм чыкты да, һәм менә ул, белмим, ул концертта башка шундый шәп җырчылар бар иде, әмма миңа инде менә ул иң истә калганы шул җыры булды, һәм шуннан соң мин Рөстәмне бөтен истә калдырдым инде. Һәм Калепкә аны шуннан бирле чакырасым килә иде, һәм ниһаять менә ул килде, һәм без хәзер "Саумы кояшны" тыңлыйбыз. Gözlerim karap uyalımay, yemyeşil tırvarga, aklara hudgudukları, şatıra yuvarga. Sağımı kıyar, sağımı Үзең нәрсә тыясың син бу җырны? Менә минем өчен синең бөтен җырларың арасыннан менә ул аерылып тора, ә синең үзең өчен ул ничектер? Син шулай ук үзең ничектер башкача тыясың ул җырны? Кояш бит инде ул шулай ук япон телендә ура дигән сүз. Кояш ул шатлык, сөенеч, яктылык. Әлбәттә инде сәхнәгә чыгып бу җырны башкарганда мин яктылык хистем. Менә ул тегән ничек әйтим инде? Әллә инде бик күп мәгънәләре бар кебек анда, белмим менә кем тыңлый аны, һәркем үзенчә шундый үзеннән кичерә кебек ул җырны бик. Әлбәттә бик тирән, бик диапазонлы, көчле, якты, матур җыр. Кешенең тормышны яратуы, тормышта калырга теләве, гомер итүе ничектер менә шундый. Зур мәгънә салынган җыр кебек тыйла белән. Синең тавышың белән шулай килеп чыга. Менә Аязның сорауы бар безнең монда. Рөстәм абый, сез машиналар яратасызмы? Тизлек белән сез тузмы? Машиналар мин бик яратам. Һәм мин аларны бик тиз арада алыштырып торам диясем килә. Минем менә бу айда, ноябрь айында, минем 10 ел була права алганыма. Һәм бүгенгесе йөри торган машина минем 17нче машина. Нишеп шулай яш? Менә шулай ничектер алыштырырга туры килә дип әйтмим инде. Туры киләме? Әллә син төрлелек яратасыңмы? Төрлелек яратам. Мин үземнең идеал машинаны эзлим.
Hem hoşunda olsa tavırman deyip ümit ettim. Қызық. Міне сен оласын нәрсесін іздейсің, идеальный машина нендей бола алсың? Міне ол тегі неше айтырға енді тезде болырға тиеш, биікте болырға тиеш, менің балаларым көп, балалар да сыйырға тиеш, коляска да сыйырға тиеш, шуңа көре бүтін жақтан қарайым машинаны. Кім алдына жырлағаны міне шулай ең есте қалдысың міне? Қайсы сенің үшін бек недер мүхим, айрыша жауаплы болған енді? Қайсы шығышың? Мен бүтін шығышыма да енді жауаплы қарайым. Ол айттырып, ойырып әйтмәсем. Ауыл сәхнәсім ол, шәһәр сәхнәсім ол, шетілдегі сәхнәмі. Мен бүтінісіне де шулай жауаплы қарайым. Бүтінісінде не де шығып, яратып, жырымды башқарам. Міне қазір бізден текшіріп қарайбыз. Сіңа мен берем әзірләдім. Міне мұнда түрлі кішілер арасында түрлі сәхнәләр, түрлі нәрселер болырға мүмкін. Сен ненде жыр башқарар едің міне нәрсе келіп шыға? Қазір мен өзімде бөлем нәрсе келіп шығар сіңа. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әліге сен алай сәкіл бір түстігіне барған ақырысы, міне қазір мұнда башқа түрлі кішілер, шақсылар алдына шығышасың. Бала шақта яңа ел бейрәмінде. Әйе, бала шақта яңа ел бейрәмінде. Менің жырлағаным бар. Нәрсе жырлар. Yok, сен мұны жырларға, қай жырларға тұры келешек, қысқа ғына айтып. Яңа ел жырлар енді. Сен қазіргі вақытта міне бала шақта яңа ел бейрәмінде басып тұрады рестем. Нәрсе жырлар еді ол? Шыршы, біз сені сағынып кеттік елі бойы. Шыршы, біз сені сағынып кеттік елі бойы. Сен тағында матурырақ безәлгәнсің бой олы. Сен тағында матурырақ безәлгәнсің бой олы. Сізден яңа ел. Дек әйбәт болды бұл. Нешік нәрсе қыш бабайға yazғаның бар еді мұқат сені яңа ел дегенің? Менің әти... Сен шана едің ме? Әти ғымыр бойы өзі қышбабай болып ойнағаш мен шанбейдім қышбабайға. Бір тапқырда кішкіне вақытта шанбайдым қышбабай келді. Бір қатырламайым, мен ала айта алмайым. Бөлек күткенсіңдір бет күттің бөлек? Бөлек күте егінде. Нәрсе сұрағаным болды? Нәрсе ең зор бөлек еді қышбабай? Біз әлі нәрсе сұрамайды дұрысына еткенде вақытта мен қатырламайым. Шоколад сұраған біздір енді біз. Шоколад. Мандарин, айы. Нәрсе бірсілер шуға қуанайды. Қуанайды. Қазіргі кібір қотлар yazмайды кібір. Ол вақытта планшетлар сұрап, планшетлар еу ғой, телефонлар, айфонлар еу ғой сұрарға. Әсінің ұлларың нәрсе сұрай, балаларың? Мұна қызының жаңа ел алдынан туған күні планшет сұрай. Планшет сұрай? Неше яшыңа? 5 яш бола. Қыш бабайға жазам оланы, өзіне, тұрдан тұры сұраймын әлі. Тұрдан тұры сұрайын, туған күні өт. Шәп, бек реал тіләкілер, айда тағын? Мұның бүтін саласы мұны әлі? Біле, қызық болып кетсе, бәлке бүтін үстінде аларбыз. Қызық бет. Сені жырлап алыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Башқа галактикадағы жон иелеріне. Нәрсе жырлардың сіне? Міне, кішілікні таныту үшін. Міне, мен кішілік жәмғиятынан келдім. Нәрсені жырлатып шайтығын? Жүк оғырсыр бұлтаны, башқа галактикада кімдер мекен соң? Кімдер екен оны? Кімдер екен? Сен бары кімдер екен білмейсің? Марсиандар. Галактикада құяш бар өтінде, саумы құяш деп жырлар ем. Айда жырлар әзгіне. Сауымы құяш, сауымы ерте, исәнімі дейлер. Иркәли жанны, яғымылы күйлер. Немшаларға бек ұшар еді. Әйді тағын ал енді. Тағын ал еғалі. Сен бек өк жетді етіп жауап бермесің, ішлемесің да бұла бой бірлән? Папуаслар қоршында. Олар қоршында неше, олар бейірге керекті. Әйді бейі? Міне бейі біләм, мен бек дұс дөгіл. Жоқ, мен көрдім, сен қасында жырда бек шәп бейіп алдың сахнада. Көрдім мен сені, бек әбәл бейсіз? Шайым. Ұяласың мадыр бәк? Бәлкі білмеймін, бейі біләм, менің жітті сүйегім бейбеймін. Көңілі жырында папуаслар, аларны бейтірге керек еді. Алар бейірлік жыр, алайса. Папуаслар бейсінлер үшін. Сен барда, сызылып қына таңнар атта, сен барда, ал соланып құяшы бата, сені барда, мұңлы сайры санды қашта, сені барда. Сені барда, сені минім, шатлығымда, сағышымда, сені минім. Юанышым, қуанышым, сені минім, сені минім, айым құяшым.
Sine minnem, irkeleple uyatuşum sine minnem, tibretiple yıklatuşum sine minnem yaratkan yarım. Yaratkan yarım deyip jırlarıyım, paposlarga. Әлі тағам бірін ал енді. Tağım birini alayım. Бұлғаш болсын. Сыгарса болар мı kendini? Carnegie Hall'da. Bu bütünde Amerika. Әйе. Onda da bizim milletteşleri көп bütünde. Мүмкіндік болды дейсің да жырларға. Бүтін кіші шына жырларға қиялана, сен қияланасың? Kıyalanam. Bizden milletteşlerimiz gelir deyip ümitlem. Әлі biz anda barabız deyip ümitlem мен. Алайса барасыз енді. Kan üzümüzden. Айдан енді жаңа жырлымыз Итуған тіл. Репетиция, айда. Итуған тіл, иматур тіл, әткәмен икәмнің тілі. Dünyada көп нәрсе білдім, сені туған тіл арқылы. Dünyada көп нәрсе білдім, сені туған тіл арқылы. Біздің тамашашылардан келген сұрауларда бұлырға тиіш. Әйе, тамашашылардан сұрау келді. Рүстемнің сольный концерті қойшан бұлыр екен? Була Алла берса, біздің Шулпан мәдәниет үзәгендә, ул була Казанда 9 майга мин бийек җиңү бәйрәменә багышланган җырлардан концерт ясамакчы булам. Рәхмәт, Рүстем. Хәзер тагын бер җырын тыңлыйбыз Рүстемнең. Birinci kanalga barıp Polişilistada жылап қайттым, Якубовичқа. Әйе, шо. Шондай бәхетті мен айылмайғаны. Былтыр болды ол, яңай алдымнан. Әйбет қабыл еттілер. Бик шәп қабыл еттілер аны. Романлары дегеннен, шондай от чанасында ерісі келіп кетті, шондай гармонлар ойнап, бір шылай ерейдік алдан яңай айылларға. Қойттығыз бізге Нұрлатқа, қонаққа, бізден дуэтлар бар. Шылай ма? Шылай ерейсіз ме? Ерейбіз. Яңай айылларға қойттықаш, атларды. Шындап, бизет ме атларын? Бизет те ерейбіз, билемеше де ерейбіз. Шәп. Қойса ол кезлеуден? Кезлеу біздің ауыл бик бұрынғы ауыл енді, ол біздің медресе болған әлек, анда түрлі профессорлар шыққан, медреседе оқып. Абдулла Кариев бізде оқыған, Утыз Имәни оқыған бізде, Ғабдыл Жаббар Қандалы оқыған. Шундыш мәғрифәтлі, yok. Мың елдан тарихы көбірек болған ауыл енді. Алайса, кезлеуге қойтасы болайын, отта ерге. Атчанасында. Иштігіз қойды екен. Нұрлат районында. Емайлға, әлі қойларға палнаштырмағыз, кезлеуге қойтамыз. Шет елде яшәргә туры килсә, қойса елде яшәр идегез? Мин алай иттереп, шет елде яшәргә туры килсә дип әйтсәк, бір қой Швейцарияда яшәрим. Шәп. Сен булдыңмы? Юк, булмадым, буласым килә. Қойларда булдың, сен бик көп жерде болғансың да жүрген. Россия төбәкләрендә бик көп жерде болғаным бар. Шет елләрдә инде иң ерагы кая булдым дип әйтәм. Монголияда булдым. Ничек Монголияда сөйләле? Ниндирәк ниләр калды синең тәэсирләр Монголиядан? Монголияга аэропортка килеп төшү белән иң истә калган әйбер. Аэропортның исеме Чингисхан. Шәп. Шыгабыз урамга тикеп. Яктылар салды. Бездәге инде менә Карл Маркс, Ленин урамнары кебек Чингисхан проспекты. Без яшьтырган гостиница Чингисхан. Гостиницадан чыгасың остановкага, остановканың да исеме Чингисхан. Чингисханның институтлары булган. Әйе. Шуңа без анда. Абылай монголлар үзләре уртаклык сиздеңме? Син безнең белән нәрсәдә булса, менә
Менің түріктілік күштері сөйлеп күні отырды бір күні. Олардың биюлері, ойынлары біздің татарларымызға бик ұқсас дейді, харакетлері деп айтты. Олардың әдірек музыкаларында да бар ұқсашлық. Бик ашық кішілер. Онда шәһәрләр әз ол яқта. Дала. Біз самолет белән төшкәндә инде аэропортка күрәбез, шундай зур-зур теге йортлар. Анда бәләкәй ниндидер ясалган әйберләр тора инде. Барып карыйсы килгән, әлбәттә, булмады барып. Атларда шабып далада, әйме? Шәп. Берәр клип төшерсәң анда шәп булыр иде. Алла берсә, әле бит. Кызык. Төшеребез әле. Безнең тарихи шундый. Син үзең шундый тарихи авылдан булгач, шундый тарихи җыр. Тагын менә Россия төбәкләрендә йөргәндә нәрсә синең истә калды? Татарлар белән бәйле нәрсә әйтә аласың менә? Нинди уртак бәлкиндер фикергә килгәнсеңдер төрле җирдә йөргәннән соң. Татарлар бердән биясем килә минем. Чит төбәктәге татарлар менә без бару белән безне шуны каршы алалар. Казаннан килгән дип безнең татарларның Мәккәсе дип битендәләр, беләләр шуңа күрә. Бик әйбәт чыгышлар ясарга туры килә чит төбәкләрдә. Кайбер менә апалар инде чыгып киткәннәр яшьли вакыттан шул якларга. Һәм кире инде үзебезнең Татарстанга кайталмаганнар, картайганнар инде концертларга килеп җырлап безнең җырларны тыңлап утырган тамашачыларыбыз да бар инде. Сибир якларының Төмән өлкәсе ул якларга баргалап шундый концертлар биргән булды. Татарлар бик күп. Алар бөтен җирдә бар. Тагын бер бирем. Хәзер монда экранда чыга синең видео язмаларың, синең сәхнәдә җырлаганнарың. Әмма анда син җырлыйсың, әмма синең тавышың юк. Син белергә тиеш нәрсә, кайсы җырны җырлыйсың син? Аннан соң инде беләсең бит, аннан соң аның җавабы да яңгыр. Яшәп. Рәхим итеп безгә экранга видеоларны бирсәгез. Аңладым. Аңладыңмы? Бу бер шаян җыр бу. Каян белдең, каян аңладың? Әйт, нинди шаян җыр? Өф тип дип атала бу җыр. Кайдан белдең син шул җыр икәнен? Ринат Еникеевның җыры бу. Рамил Абзал сүзләренә язылган җыр. Ничек аңладың син аны ул җыр икәнен? Аны артикуляция буенча. Кыскарак әйтеп аласы булган, әйдә тыңлыйбыз өф итепне хәзер. Мондый малайлар үсмәсен дип. Hadi tağını karayımız. Kıskarak oldu. Neresi iken bu? Әдірән диңгіз түгел ме? Айдар абайның жыры енді. Арттағы фонында ғана өзімді танымам сөздер бойынша. Айдар абайның қат түгелдер шул ақырысы. Жоқтыр. Жоқтыр. Білмей айта алмаймыз. Әйді, алайса тыңлайыз. Қоян алдыңыз бұл язманы? Мансур Музафаров. Шеф, мотор жар. Так, тағын бір қалды бұл енді. Бұл жында білем. Сәлік Сайдаршының жары ба, біз қауызған отлар. Ой, ешо! Таңлайбыз. Біз қабызған ұтлар. Қабызған ұтлар, сүнме салар, сүнме сарға тәржилләрді. Біз қабызған ұтлар, яқты янар хізмет илінде. Бұл қандыр бой спектакльлендірей ме? Біз қабызған ұтлар шыннан тұрылмағайын. Ой, шәп. Көбірек тәшесі болған екен. Ярар. Менә шушындай жырларны яшьләр дә тыңласын, ниченки бу битендә безнең үткәнебез,
Ал менә хәзерге Бик яшьләр. актуаль, bilmiyorum, бик матур булган. Хәзерге яшьләр бөтенләй нинди җырлар тыңлый. Ничегән әйтергә менә тиге дук-дук, мәзәрәк бии торган, тикерә торган булгач, анда бик мәгънәдә салынмаган инде ул җырга. Бик музыкасы да инде аның 3 көннән отылы дияргә кирәк. Ул җырның гомере дә кыска инде, аны 1 жыл, 2 жыл тыңлыйлар да ул чук бала. Ә менә бу җырлар инде алар үлмәс. 100 ел Безгә хәтлек менән бара инде ул җыр. 9-нчы 100 ел бардыр да буладыр тиздән буе җырга. Кандыр буе ул ничәнче ел? 1900 елда Салих Сәйдәшев туган. 54-тә ул акыллыкка күчкән. Шуңа күрә менә мин бу җырларны инде бик яратып башкарам. Чөнки Син үзең дә бит яшьничек, менә кеше кайбер кеше шулай менә үлеп китә шундый җырлар өчен, ә кемдер исе китми ник алай икән. Син үзең шундый җырларда тәрбияләндеңме ул? Мин аларны тыңладым. Машинада да минем кайчан карама Хайдар Бегишев уйный, Рөстәм Яхинның классический жанрлы фортепиано музыкалары уйный. Мин шундый әйберләр тыңлыйм. Миңа ошый ул. Тәрбиядән тора микән, нәрсәдән икән ул? Бәлки тәрбиядәндер. Сез бер кайчанда нәрсә эшләмәс идегез? Һәм принципларыгыз күпме? Принциплар бар инде ул. Нинди ярамагына бер эшләгән бар син? Әйдә хәзергесен әйтмәсәң, балачактан әйтәбез. Нинди законны бузганың бар син? Закон балачакта мен ул җиргәлек тәмәк тартырга ярамый. Минем тәмәк тартканым бар. Аны мин тартмыйм. Мумнан тартырга ярамый. 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 Ишеттегезме? Ишетсен кулагыз. Рөстәм абыйгыз әйтте. Тагын кичкенә вакытта нинди анда күп булгандыр, малайлар бит нәрсәне эшләми. Нинди бала идең син кичкенә вакытта? Бик шук. Бик шук, мәктәпкә бик шук инде мин укытучылар бик яратып та үтермиләр. Тегеп үземчә шунда йөрим. Мәктәпкә машина белән йөрим. Мәктәпкә инде син машина белән йөри идең. Менә ул ярамый, мәктәпкә машина белән йөрергә ярамый. Нишләп син мәктәпкә машина белән йөри идең? Менә шулай. Мәктәп ерак идеме, әллә син машинаң син инде мәктәптә укыган вакытта машинаң бар идеме? Бар. Мин бик күп машина булды. Төрле теге. Ничек документсыз йөргән, әлбәттә инде документсыз йөргән вакытлар бу. Авыл эчендә йөрим. Мин 6 яшьтән берләр ул да. Тукта, менә әйбәтләп берәк сөйләде. Ничек син 6 яшьтән үлгән алдың? Менә 6 яшьтән мин әти йөртә башлады. Итәгенә утыртып, инде теге аяклар җитми бит әле педальләргә. Шуннан соң инде китте, аннары аптечканы көтәстенә салып, бу җитмәгәч, шулай иттереп. Менә ул ярамый. Ярый инде ул. Кырыеңда әти утырса, мәсәлән, син басуда, шулай иттереп өйрәткәндә, ниткәндә ярый. Ә булай үзеңә чыгып китү миңа калса ярамый, Алла сакласын. Төрле хәл Һәм син ничәнче класстан мәктәпкә машинада йөри башладың? 7. Әтиң сиңа рөхсәт итә иде. Рөхсәт итмиләр инде алар. Мин чыгып урлап качам бит машинаны. Авызанда китеп тә карап инде. Менә шулай. Алла, шәп булган икән. Син бик тикән малай булгансың икән. Укыдым, шуннан соң безнең авылдан Нурлат шәһәре 20 чакрым музыка мәктәбен бетердем мен анда 4 ел укыдым. Әти йөртә иде мине. Төрле конкурслар вакыты булганда инде мин көн сайын йөридек. Анда монда. Кайрагытны әти эше белән мине алып бара алмый иде инде. Машина өйдә тора, ә миңа барырга кирәк, чөнки минем бер атнадан соң конкурс һәм анда катнашырга кирәк, анда урын алырга кирәк. Максат шундый. Мин башка түбәтә кия идем дә, чыгып китәм машина белән районга. Менә булай эшләргә ярамый. Гаилар янынан узып китәм, ничектер Алла саклагандыр инде. Туктатканнары булмады. Ничек мәктәптән үк машинада йөри башладылык? Нәрсә эшләргә кирәк димәкче идем. Машинаны булыр өчен мәктәптән үк. Мин көттем, колхозда эшләдем. Менә җәй көне каникуллар вакытында мин өйдә ятканым юк, гел нәрсәдер теге ниндидер акча эшләү инде. Чыганаклары табайым, барып эшлидем. Өйдә маллар асрый идек, пешән чабайым, маллар үстерәйек, ит сатайык. Шуның белән акча күреп, минем акчам гел бар иде. Балачактан. Уңган кеше икәнсең бигрәк. Нәрсә эшләргә яратасың? Нәҗраудан кала. Пешән чабу дигәннән. Нәрсә син шундый күңелеңә якын эшне тагын нәрсә бар? Онытылып эшли торган. Менә урамда Казанда пешерергә төрле ит ризыклары, төрле тәмле ашлар пешерергә яратам. Менә ашатырга инде. Кешене сыйларга яратам. Бер кунакка кайтырса, ашатырга. Кайтасы булыр, кайтмыйча булмас. Ма
яратасызмы? Алма сүзін неше тілге тәржіме ете аласыз? Японша сөйлеп отырды ғой баян нәрседір. Алманы яратам, біздің ауылда шул Шалы шәһәрінен көшіп байтуға, әти менің бақша бойлап алма. Бізде ялғышмасам бір 30 лап төп алма бар. Түрлі сортта. Алма ağaçlar отырды. Алма ağaçlar. Алар бүгінгі күнде бик көп алмалар берелер. Біздің үйдегі маллар да алмаған ашап өселер. Шығырдан яғындағы мешерлер бәрәңгіні алма деп әйтелер. Менә шул минем исемдә калган кызык булып. Мен үзе біз Нурлат ягыннан тоже Мишәрлстан ягыны бездә бәрәңге диләр. Агачта үсә торган алманы алма диләр, бәрәңгене бәрәңге диләр. Алманың тәрҗемәсе телефондагы Apple-ны беләмдер инде дә. Тишленгән алма, яблоко, алма. Türkçe elma. Elma. Bu Türkiye tiller tatar. Halım ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri 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 sağındıra başladı. Opera mı, estrada mı? Opera. Çay mı, kofe mi? İkisini de söyle bulmayayım mı? Kofe. Caz mı, rock mu? Caz. Caz. Caz mı? Jey şillesi mi, kış şillesi mi? Jey degen evladır indi şille, jey şillesi. Yok, kış günü salkınlık. İlham Şakirov mu, Haydar Begiçev mi? Bunda ben ayıt almayayım, ayırıp ayıt almayayım ikisi de. Çünkü onlar bana ikisi de Kimde yapın. kubrak tanlıyorsun sen? İlham abi. Şulay mı? Radyo mu, televizyon mu? Radyo. Şulay mı? Saydaşov mu, Cihanov mu? Saydaşov. Ne için radyo? Ben televizor korağa bir vakitim yok. Sen tanlav boyunca. Көп vakit men maşinada, şunun için maşinada. Tanıyım radyo. Bayan mı, fortepiano mu? Fortepiano. Fortepianoga jırlarga rahatrak mı sen? Көбірек fortepianoga jırlayım. Turu kiler şulay. Zor zal mı, kişi zal mı? Zor sahne mi, kişikine sahne mi? Zor zal. Kişikine razница yok, конечно, но zor zal. Ну, kamerli sahneler var, qoysunda rahatrak jırlawa. Ayırma yok mu? Sen oğlum bir sabır şun buğay, шығып jırlagandaymy? Qoyda kim qarşısında jırlıysan, qaysı sahnede? No, türlü şey var indi. Әмді кім алдында бар рахатырақ жырлауыны? Әтен алдында. Әтен алдында? Иә. Алар концертта болғандай ма? Иә. Алардың дейдер күш беріп тұрған көбік. Қар бірігізінің шушы яшыларға да айтасым келе менің тұрмыш орбағыз тәгәрәсін. Бірден де қорықмағыз. Olga. Tegeri tırmış arabası yazmışının yollarından uğraptı tama dilbegemde tışırmim ullarımdan. Tegeri tırmış arabası yazmışının yollarından uğraptı tama dilbegemde tışırmim ullarımdan. Рахмет, сен Рустам, бик зур. Бұл қалет тапшыру еді, иқтибарыңыз үшін зур рахмет. Қошығыз. Sağ olun. Рустам абый, сезнең тавышыгыз дикторларны кысман. Сезгә радиога алып баручы итеп чакырганнары бармы? Чакырганнары бар. Нишләп сез әле радиода түгел? Белмим, әле пока үземне радиода күрмим. Рустам абый, әйдәгез безнең тамашачылар белән дикторларча саубулашыйк әле. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә калып тапшыруы ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Хуш-хуш.